dobro, dobro, to bude kratka. Znači vi kad sad krenete, kamirite, da. Sad je izvanredno, znači sad... Dobro danas, pustimo danas, radi da. Inače prolazi tu, evo tu stanca tamo. Dobro. Ide na jezero, napravi krug i vraća se za Ljubljanicu. Na Ljubljanicu. Da. Kod remize. Znači vraćate se na remizu. Na remizu, Ljubljanicu. No, je dobro. Sljedeća je postaja. The next stop is Crkva Svete Mati Slobode. Sljedeća je postaja. The next stop is Tržnica Jarun. Sljedeća je postaja. The next stop is Dragutina Gorica. Sljedeća je postaja. The next stop is Ljubljanica. Ulazak u autobuse potičemo isključivo na prva vrata.